I Kigali mu murwa mukuru w'u Rwanda kandi mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi hateganijwe urubanza rwa Premier Tobacco Company Limited, uruganda rw'itabi rwa nyakwigendera Assinapol Rwigara na banki Cogebank. Urukiko rwemeye kwakira ubujurire bwatanzwe na Premier Tobacco Company Limited, ruvuga ko bwatanzwe mu buryo bwubahirije amategeko, ko imikirize y'urubanza rwajuririwe iteshejwe agaciro. Rukiza kandi gutegeka ko urukiko rw'ubucuruzi rwakira ikirego cyihutirwa cya Premier Tobacco Company Limited gisaba urukiko kwemeza ko uruhushya rwo kugurisha hoteli iri mu Kiyovu rwatanzwe mu buryo budakurikije amategeko, rugasuzuma ishingiro ryacyo. Urubanza ruteganijwe isaa 9 ku isaha yo mu Rwanda nk'uko bigaragara ku kibaho kimanikwaho imanza zicibwa n'izisomwa. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ku nshuro ya mbere mu Rwanda hatangajwe urutonde rw'abantu bahamwe n'ibyaha byo gusambanya abana. Uru rutonde rwasohowe n'ubushinjacyaha bukuru ruhurirana n'umunsi u Rwanda rwifatanije n'isi yose kwizihiza umunsi wahariwe umwana w'umukobwa. Kigali, Asumta Kaboyi. Abantu basaga 300 nibo bamaze gutangazwa ku rutonde rw'ubushinjacyaha bukuru ko bahamijwe ibyaha bishingiye ku gitsina ko gusambanya abana ku gahato. Abasohowe ku rutonde nabahamijwe ibyaha n'inkiko ku buryo budasubirwaho ndetse bagahabwa ibihano. Ubushinjacyaha buvuga ko gutangaza amazina y'ababikoze biri mu mugambi wo guca intege abakora ibyo byaha, dore ko bavuga ko bikomeje kwiyongera. Abashyizwe kuri uru rutonde biganjemo abagabo bahamijwe ibyaha byo gusambanya abana b'abakobwa bari munsi y'imyaka 18, ndetse hagaragaramo n'umubare muto cyane w'abakobwa n'abagore barezwe gusambanya abana b'abahungu. Nta kigereranyo cyashyizweho cy'abagabo cyangwa se abagore bakoze ibi byaha, ariko kugenda usoma amazina ya buri wese wahamijwe ibi byaha, umubare munini urenga 95% ni uw'abagabo. Icyemezo cyo gushyira amazina yabo n'amafoto yabo hanze cyashimishije ababyeyi bavuga ko iki cyaha kigenda kiyongera umunsi ku munsi. Wenda babashyize ku karubanda hari igihe bitikaho bakagira ubwoba, ariko ayo mafoto y'abo bantu baramutse bayohereje mu tugari, bakohereza mu mirenge, bakohereza mu midugudu, umuntu akaba ari ruhamwa yahohoteye umwana ungana gutya, ifoto ye iramanitse ukajya bavuga bati uyu nka kwa kundi kuri banki bashyiraho babihemu abantu bambuye banki. Byadufasha n'umuntu wese agiye avuga ati uyu muntu yahohoteye umwana, n'abana bamutinya ashobora gukatirwa imyaka 15 tuvuye. Umwana wavutse icyo gihe yafunzwe ntabwo azamenya ngo runaka yafunzwe kuko yahohoteye umwana umugenzi wanjye. Ariko iyo foto ye ayibona bakamubwira bati uyu muntu yafunzwe kubera iki n'iki, yahohoteye umwana, igihe azafungurirwa icyo ari cyo cyose, nawe wa mwana mubonye ajya avuga ati ibyo byose uyu nguyu nubwo yafunguye yarangije igihano cye, ariko yari yahohoteye umwana mugenzi wanjye, akanamwirinda akanamutinya. Urutonde rw'abahamijwe ibyaha byo gusambanya abana rwashyizwe hanze, ari nabwo u Rwanda rwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umwana w'umukobwa. Wabaye n'umwanya wo gusoza ubukangurambaga bari bumaze igihe busaba abana b'abakobwa gutangaza ababahohotera no kubageza imbere y'ubutabera. Nubwo abana bahuye n'ihohoterwa basabwa kuvuga babakoreye ibi byaha, usanga abana benshi bafashwe ku ngufu ndetse bagaterwa inda bashukishwa utuntu bikabaviramo kutarega ababahemukiye. Ese ntabwo namureze kuko nta bintu byinshi birenze. Ugiye uvugishije umuntu akakubwira ati umwana ndamwemera, nzamwandikisha, nzamufasha, uramwihorera. Ntabwo wakwiri kujya kumurega, byararangiye. Sinigeze murega. Ntabwo nigeze murega kubera ko natwaye inda nyitaho, arangije anshyikiriza ababyeyi, dore umukobwa nateye inda, nibiba ngombwa ko umwana azaza mu rugo mujye mumwakira. Nanga afunze nawe turangana. Bwana Mwiseneza Claude ufite ishyirahamwe rirengera aba bana baba barabyariye mu ngo zabo, agaragaza imbogamizi ituma abasambanya abana badafatwa uko bikwiye. Harimo ababa baratewe ubwoba, bumva yuko nibaramuka babavuze bashobora guhemukirwa nabo babateye inda cyangwa se imiryango yabo. Icya kabiri, harimo imiryango nayo igiye ihuza bariya bana ndetse n'imiryango yabo, abo batewe inda bakabahuza nabo bazibateye, ugasanga barimo barashaka kujya mu bwigunge, aho ndetse usanga n'ababyeyi bamwe bashaka uburyo bashaka gukingira abo bana bakiri batoya. Ariko mu by'ukuri bikaba atari byo, kuko itegeko rigena yuko umwana uri munsi y'imyaka 18 yaba abishaka atabishaka, umusambanya wese agomba kubihanirwa.
ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwatangaje ko ibyaha by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina imibare igaragaza ko bigenda byiyongera buri mwaka. Ubushinjacyaha bukuru buvuga ko hagiye gushyirwaho uburyo butandukanye bugamije gukumira ikorwa by'iki cyaha, harimo nko gushyiraho amategeko ateganya ibihano biremereye ku bantu bakora ibi byaha. Ndetse abafite amashyirahamwe arengera abana basabye leta kwihutisha kuvugurura itegeko rihana icyaha cyo gusambanya abana kigashyirwa mu byaha bidasaza. Kuri uyu munsi mpuzamahanga w'umwana w'umukobwa, urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rwatangaje ko ibyaha rwakiriye bigendana no gusambanya abana byiyongereye ku kigero cya 55% mu myaka 3 ishize. RIB ivuga ko yakiriye ibirego byose hamwe 12,840 muri iyi myaka 3, aho mu mwaka wa 2018-2019 yakiriye ibirego 4,077, naho mu mwaka wa 2020-2021 ikakira ibirego 5,330. RIB kumvikanisha ko abibasiwe no gukorerwa ibi byaha ari abana b'abakobwa bari hagati y'imyaka 14 na 18. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Iyo nkuru mushobora kuyisanga ku rubuga rwacu rwa internet kuri wa eshatu@radioyacu.com. Mu gice cy'amajwi mushobora kandi kuyisangiza abandi kuri WhatsApp, murayisanga kandi no kuri Facebook, naho mwayisangiza abandi. Kuri wa mbere, impunzi z'abarundi barenga 300 bavuye mu nkambi ya Kiaka muri Uganda basubira mu gihugu cyabo cy'u Burundi mu mugambi wo gutahukana impunzi zibyifuza. Inkuru irambuye igenda Shusi Bahizi. Impunzi 332 nizo zasezerewe kuri uyu wa mbere mu nkambi ya Kiaka zisubira mu gihugu cy'amavuko cy'u Burundi. Amakuru dukesha umuvugizi w'ikigo gishinzwe impunzi mu gihugu Julius Mucunguzi avuga ko izo mpunzi zavuye mu nkambi ya Kiaka kuri iki cyumweru zikajyanwa mu nkambi ya Nakivale mbere yuko zikomeza urugendo zerekeza mu Burundi zinyuze mu gihugu cya Tanzania. They were coming from Kiaka refugee settlement. Ati izi mpunzi zavuye mu nkambi ya Kiaka bahagaraye i Nakivale kugira ngo baruhuke, kandi kuko Nakivale iri hafi cyane y'umupaka wa Tanzania. Munzi ko impunzi nyinshi baba ari abana hamwe n'abagore ndetse harimo n'abantu bakuze. Ubwo rero biba ngombwa ko hategurwa imyanya zigenda zihagararamo kugira ngo ziruhuke zikanafungura mbere yuko zikomeza n'urugendo. Guhagarara Nakivale mbere yuko zikomeza byanahaye amahirwe abayobozi batandukanye kubonana nazo no kuzisezerera mu mucyo. Aha Nakivale naho haracyari izindi nyinshi zasabye gutaha. Nakivale who are expected to leave. Uyu muvugizi avuga ko gucuriza impunzi ku bushake bikozwe ku busabe bw'impunzi ubwazo bwabitangiye mu mpera z'umwaka ushize. Umugwi wa mbere w'izi mpunzi watashe mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka zitwarwa n'indege. Izatashe kuri uyu wa mbere zo zakoresha inzira y'umuhanda zinyuze mu gihugu cya Tanzania. Byakozwe ku bufatanye hagati ya HCR, Uganda, Burundi hamwe na Tanzania. Uyu muvugizi w'ikigo gishinzwe impunzi yanze kugira byinshi yavuga ku mpamvu bahisemo ngo izi mpunzi zicurwe zikiye mu muhanda wa kure cyane wo muri Tanzania, kandi hari umuhanda wa hafi unyuze mu gihugu cy'u Rwanda. Zimwe muri izi mpunzi zatashe zivuga ko icyo zahunze cyarangiye ariyo mpamvu zahisemo gutaha. Hanyuma maze kumva yuko Burundi bumeze neza, nta mpatumva ibyemezo byo kujyana ihungukire, nta kamaro ko kuguma mu buzima bubi numva igihugu cyanje giterereye. Igihugu cyanjye ko naragiye nkanafashe umwanzuro wo gusubirayo, nuko numva hari umutekano kandi abagenda bose abaki atakibazo atangwa n'ikiri. Abavyeyi bacu bose niyo bari bene wacu, niyo bari batugira twitareka amahoro ari. Nyamara hari izindi zivuga ko zo zitaragira igihe cyo gutahuka kuko zisanga mu Burundi hakiri umutekano muke. Je nta mwizero mfise wo kuzosubira mu gihugu canje mu gihe ubutegetsi bukiri buke. Igihugu canje ndagikunda n'u Burundi bwanyibarutse kandi n'iciza. Ari ubutegetsi bukiriho jya bwa CNDD-FDD notuma nemera gupfira ngaha aho ntaza kwicwa n'inkota kuza kwicwa. Nukuri njyewe ntabwo birashika, ntabwo iyo gahunda ndayishika. Abo bantu bariko barahunguka bahunze vuba baracafite ibintu wabo biracariho. Rero guhunguka ntaco nabangiye gukora. Maze imyaka myinshi kuja guhunguka ugeze mu zabukuru ntaco bimariye, nta nico bimfasha. Ekfane Kabushemiye nta mwana, ambasaderi w'u Burundi muri Uganda, we avuga ko irihunguka ryari ryaratinze. Ubuhungiro bujya kubwerera benshi ntiburyoha rwose, abantu bari barushe cyane, imyaka yari ibaye 6. Nibaza yuko umuntu wese ahungukira igihe yumva ko umutima we ubimusunikiyemo,
igikuru ni uko hariho abariko barasahura ko ari ugusubira ku gihugu cy'amavukiro. Ukurikije imibare ya HCR, Uganda icumbikiye impunzi z'abarundi 51,000, inyinshi ziri mu nkambi ya Nakivale, hari kandi ziri mu nkambi ya Rukinga, Cyaka, Rwamwanja hamwe no mu mijyi nka Kampala na Mbarara. Iri hunguka ry'abarundi ririmo kuba mu gihe amajana y'abakongomani nabo barimo guhungira mu gihugu. Abahunga binjira baturutse mu duce twa Beni avugwa ibitero b'intagondwa za ADF ku basivile. Imibare ya HCR iragaragaza ko Uganda icumbikiye impunzi 1,400,000, inyinshi nizituruka muri Sudani y'Epfo zigakurikirwa n'izo muri Kongo mu bwinshi.